Үти хасардан күндү көрәтчүләр балаган айын 16 чыгылата болла. Бу хасарда терген бери ахага сефирга Литвин саптар же керген телгәһәләрдән тақсар. Бүгін биһиге хортопуй үйнәри каханы онда сире оңорутуһунан кәпсәтияк бит. Бу туһунан биһига ты кахасәтен научный чинчер институтын эдер үлехитен научный сотрудник Дарья Борисова кәпсәгә үти хасардан Дарья. Үти хасардан. Аха, настроение кайдагы? Ишигей. Сәтче, Нария бу эн научный наукага кахан келбиккени онна бу тога жоланен кортопую онна бу кортопуй сирин үнерини талбыккыны. Мен 2010 жылга институтка практиканка быгытынан келбитем, преддипломный практика внаха, лаборатория картофелеводства и агроэкологии. Анна практикаланы артакпына заведующая Полина Петровна Ахлопкова аспирантурага туттарыстен предложение келербите. Ана хөвлөһөн 2015 жылга веракпен битерен барамын аспирантурага туттарсыбытым. Антала үлели хитжабын. Дария бу позитивтер кирер болка кортопуй университети кахаңыттан бу беремнектак бити. Кортопуй сирен кортопуй окумуян баран күһүн тымнылар түйөктөрүнүнө коруту канада. Ол корутаһын бәтә туспа анималардак болар, тохти кави. Сыз оттан уанна үйөнтөн көйүртөн карыстаһым нимата болар. Алата бу билигин комур лете хагаланнажи, бу кенеттен биги сыз отон комуян кирен барар боллак батта. Сыз отон комуян тугун кортопуй бәйтин отун ылан растан. Билимнән баралар. Сеп кортукка мехепта. Токороталлар. Сеп. Ото бу кортукка кайдак сиргүүнери кандык элементтер борго бар болуктактыры. Кортукка сөбүлүр чепчеки, капсыркай, уана тухтай сымнагас бор хөбүлүр. Anta элементтерден основном кине туттар азот, фосфор, уана калий. Onu kumakkamya бар боларда, хорохтор бу кумакамя куталлар жи болага, ол төһөптөгөй. То сеп били борун чепчетери кумак киллерин берелер. Ана то ол надалак элементтерин киллерерге киндер удобрение, минеральное удобрение, он или органическое удобрениеттен перепревший навоз киллерин берихтер надо. Билиги магыннарга элбах итинник тух удобрениялар элбахтерди онуме туханы кайып болобатта. Онтон бу кыгын хорох ыллар балбак куталлар же ол төһөптөгөй. Хибихей балбага кутар надалакту. Онтон мен сибихей балбага киллериңден хөбүлүм хугата тога жетер. Сибихей балбага кытта теңге кирсер, сыз от семете, онна кортопуй ырыты кирсенсеп. Онна бли питательные элементтер, азот, фосфор, калий, оны микро-макро элементтер агаяк болалар. Ото бу билигин комурлетин үгене хагалынан турар, аны кахаңыттан кортопуй комуйокка хөби кас чыгылага дери. Кортопуй ситтагына балаган ыйыттан же костан хагылык канада, бу балаган ыйын онуһун иңине эбетеркеннине эмиске тымнылар түйөктөрүн сеп. Аны бире кортопуй үрүппет туһуттан балаган ыйын хагылыгын төжөкүмян бар канада. Онтон бу комуяттаганы же кортопуй бутун бопол жагога бутту, эбетер тутатнога бутту, эбетер тахджа тигер түйөн барамыт угарнадалакту. Те кортопуй хранениета үс этаптак болар. Бастаки 2 этаба лечебный, олата кине били механическое повреждениеттен эмтенер. Ол этаптар боллагана бастаки этаба 15-19 градус Цельсиус болохтак, 2 неделя угуннак. Онтон 10 күн угуннак этаба 10-12 градус Цельсиус болохтак. Онтон үз этабы основной уже покойга барар. Ол температурата 2-5 градус Цельсиус болар. Отчоғына бу кыһыңы бопол жабыт, каханыр хирбит кас болохтай 2-5 градуста. 2-5 градус Цельсиус болар. Онтон тымныйдагына? Тымныйдагына нокортопуйун үлүйен хөп. Онтон бестен үйә сылыйдагына кортопуйун уже араскыланан барар. Отчоғына температуратын көрөр каяндан ады боллага же.
Оны аны крады сеңін ятчылар жахарак жанар ол тэхэптягы крады. Ата крадысын биле көрөргө надалак булайды. Эме хранилище бутнан кастехиринен крадыстак турарабыт. Тәнтен бу куртуп буюм кыһын түгәр кулга турары надалакту эбетер андык агас сирге хатара хепту этини эһиген нахукал эттере тохтен хибелетигити. Антон кулга турар боллагана аягын арияккана да биле хабылак кулга туран кине кислорода тибакка удушение баран хытыям хагалыр. Антон в основном то култан костан телгетен хранигынактарына да. Тәнтен бу кулга турар кортопуй ылжен хепто ылжен ерен кайдак белебити хымныра болу эссе туга мит атын тухтары берер да. Ылжен ерер белелерин. Генерал берелері ол уже хытыйы болар. Бәді куаған стақта. Оны хымныр болалар. Дария, хақа хергер қаннық сорттар үшігейді күнелері. Оны қаннық сорттары бұл жон олордырын хүбелетігді. Сақасыргер районымыз сорттардан Вармас, Тулунский, Рани, Любава, кенелер кәлі сорттар болалар. Аны таханан бәбит институт бит 2 сорда бар, Якутянка, оны Северный. Олары хүбелемете. Ото бу сорттар амтандарынан арақсалларды. Қолауыр қаспиді сорт амтанынан, көріңінен, көріңінен арақсара болу, онтан амтанынан те арақсары. Амтанынан арақсалар. Кейінлер амтаннара олар ең хөп. Тоқтан жылыттан тутулуктак, боруттан тутулуктак, оны сордуттан тутулуктак араксаллара. Оттон бу хандык сорттар билигин эһиге хостаатыгыт бу хандык сорттары. Тон бу Литвинцевтер жекергеттери Тулунский районы, оны Разары үйнереллер бит. Бу Тулунский районы районнамыз сорт, бу Разары районнан элек, но хахиригер үйнен сөптак сорт. Улхан ба болалар эбитти. Сен бу аны көрдөрүк карап. Бу сорт боллагына туунан эсе бирде капсык кара. Тугуратылагай аттартан. Тулунский районы кине бу барды Тулунский районы. Бу турар. Вегетационный периода кылгас. Алтон кайбакын болохтак. Оны кине вегетациятын биреметигер Кураны тулуйбат. Лейтен олордор болактан элбегу кутуктарына да болар. Онтон Разара кине расып жатай. Бухардакка. Онна туга вегетационный периода ари ухун. Тулунский районы тагар. Алата вегетационный периоды ден хитеркеме боллагы. Хитеркеме. Алата бу сорпут түргенник хитерден этилдерде. Онтон Дария бу эһиги наука лехеттере кетен көрөргүтүнен онтон опсайынан бу кели кортоп буйте магахыңа тылналар жи олордор төһөп тахтаныгыны. Та онну кортоп олордо кахап но тох беги хагабы сиригер себе хох сорт болонсеп. Вегетацията огон олиттен успейдан ситименсеп. Онтон бу Кортопуй бит ылжарди. Бу ылжыбыт кортопуйу болага олортокко бу ырыта сирге халын хепту борга. Сирге халар оно ыржыбы кортопуй олордуат тухуттан эрде араскалаты канада ол араскалатарга ырыта таксан хытыян барар. Оны ылан бараган кеян. Очагына ырыла кортопуй олорду баккан. Сепентен бу араскалатарга кирдак битинен бу араскалатар ден эме туспа кортопуйлордорго көрүң болар боллага же он эме үйретегит кетен көрөгөйт аны кандыгыйтан сагалан кортопую олордор араскалатарын аданы эрде тахара реңин хептеге болду ди кортопую араскалатарга майыттан араскалаты канада майыттан сырдык сыла сирге туроран кемиттен кемигер ухан араскалатаган. Ну көрөчүлөр бит италлар бу биги ырас кортопую олордо бүттилдер сеп сылаксын. Ону кынан баран семен олордо бүттилдер ырас. Онтукобут ылжан каалар дилдер. Ол токтан болон хөбү дени италлар. Бастак болор дилдер.
Бастах тен тух полу язва куртук поллагана олата парша, обыкновенная парша, кине бәті почвага бар. Бу агабы сиригер любой хирге почвага ол тух борга парша бар болар. Онтон хыстын сеп. Оны хайдага мит кайыктарын септе, суу оңоруктарын хепте. Бордарын улар талларду эбитер хайдакту. Антон бордарыгар кумак киллерен тух перепреши нахом киллерен олар тыктарын сеп, оны күһүн сирен корутан беректерин ада. Үшөйдик сирен орукканады ди. Билген боллагана көсетибитин эссе халгык быдария. Бу Степанга келебит. Степан үти хасырдандан настроениягат хайдагы бу кортоскаган кахаңыттан костан хагалатын. Мен тубу хасырда хагалаптым, оны егелегетен истеммен. Бу кетен турабын. Косту өдөн. Көрөгө куду сирим кара. Оны бу үракты төрөлөр боламын. Быйыл жа үшөдүк кумак кутаммын, бордаммын. Мен оны балбактан каян оңстуктакмын. Котупу капыста деп үнөрөтө. Бу хирин кырчаны бүтүн бу баччахиртен төхөлбөк кортоп быйылдың. Аты иккенга курдук куулулдум. Оны көһүн әдәттә сагалан сибит. Оны аяк бутер каяманы атлан сечүтнәр. Каннык сорттары олар дагыты. Бу Тулунская онна Аразали ден тугу сорттарын сирбитер боролы деп пока. Оны теникен ше теңге шебат үнелер. Ата каннык сордун ордук хәңәрдән каннык сорда элбак хәберер үргән көрдөрөк кара. Бу Аразали дене шеба булыр бит. Оны бөдән. Бируктан төхөлбөк кортоп буй ылык кайбы көрдөрөк кара. Бу бөдән. Бу да кая кара булар Аразали дене. Оны бу мытаган буланы көңгө төгөргөн механа бар уюктак булу кудук, тулурдак. Кага төхө калың болар бит. Бу туак кена калың булар. Шуга онан тулурдак булар дияне. Оны олордор гутугар арарын олор догутту бетер бартын бирге олордан кехагытту бу сорттарын. Бу сибетел аңардамыт олордобут аңарыгар ол Аразалин аңарыгар Тулгинская онна мирбеклен көрөбүт. Жана бу кыгыл кортоп буй хергетигитте. Кыгыл herge. Антан бу энтергенгер кортоп буйттан ураты эссе ханнык огурутахын олордогоны. Мен ол текергенем олордор кене өнөрктүк огурутан жарыктынар. Теплисе тараханы манды үнөтүгү бартын олордобут. Онна кесе белир. Степан сайын сута бу кортоп буйгар төхөлбөк уну куттың. Бу көлүң түпчүгүсү тарабитти. Мен наха коппаппын. Тойда касерим сиктяк болон бәте үнөр оны сөбөлөн көрөнтөн наха курда жетакпына. Сайын уста атага якты куту. Атак бәте сиктяк болон үнөр. Отон төхө диринге олортуң. Төхө диринкына каспыкыны бу уятын кортоп уятын. Атын как обычно то видел кудяна олорду. Анны олорду. Бу ми үнен турар эпти бу костан көрдөрөк кара бу каннык сорт эбите була. Ото кетир болан көп кора болор. Каннык сорт болор. То. Вале. Кыты болан кыр. Бу шерим шөдөн оңото болот. Тэ быйыл ол комак котамын, өрөм күтө комак котамын да. Кара бордан дэмин оруктак. Онна бу быйыл хайын энтергенгер туох хаңа тутууну киллердиң, тугон охоннуң, онна се туох булан акканы. Бу хаңа же тутта жабын. Отгону эти аны перестройдок такпын. Оны эһи кирегете буланнымын. Быйыл туттан хагаладың да? Быйыл ата булырын көндөн тупутум быйыл эти иһин таан дүндүгү мостатын үдүн ордум. Кастак жени? 6-9-та онна 4-9-та перестройданар. Жауынданы 9-та болду. Ото бу же туттар булан эйха кахан кирбитей. Уруккаттан бар этеду, эветер булырыңаттан туттарга ханамытыңды. Же туттар уруккаттан булан бар. Оны бу сирим кухан болан бу
кутутан аха бакачыналар. Бу засыпкалар булар. Ол отоган онырта бакачы баратыга отан жете сылайы котан же. Буларын тотунду жепти. Бу үрдүк кына көп бүтебиккени төлбөк маннамасына барда. О, мана элбак болу билети. Типиончак амас болар болу. Кастагылы бага куттуң да. Касталы бу кутту. Каракаралан котан. Каччыга хендер котан. Бу акалата тугуй. Эти бу котан менен жөө шибен калабытым. Анда шибен калар бен төнчө болбут. 2 камаска. Эти мен ана бар шибен көдөр жени тутур шүө дим тойдокка акалатын була сиргату даны семиси кирер. Шибен көдөр булана ардак түстана аллара бара турганынан мен акалатын токту болууга жаныгын. Она уну ыта турар балла. Уну эңербекене шибен калара у аллара бара турар бул. Онун куранак була кен. Акалата тугуй. Акалата то лапет титмас. Ада бура ягын ким такуйда ытай. Аты бартын бем токуйдуун. Бартын бем токуйдамы буланныгын думуру. Эхил үлага кирдаганда эссекрой болу ди. Анда несе егер көмөлөктүн жабында тугумда табылат. Оны каян көрбүтүм наны турбата табылбакка буролабыта тугумна тесү төсүбелетем менде. Он тугум жогуруктак. Жең толор качылылак боларда. Толору гам калан турар. Толна толору качылылакна бартын буланныгын жаб. Ата бу жең туттарга төлбөк маспардай. Мас жаһан билбетим тәвар бу булды. Тутачлыгы туттар буппут. Качтым берем бара. Бең чагына канаппа кылатын, бу түндүгүн турорду эңинде. Мен түндүгүн истаслетим бартын. Мостатарда бартын оңдамды. Антон Степан бу кортоп буйгун костотуң даганы сыра тута хуяганду эбетер бетамын грас болорду. Мен Эбетер халгыла таганду. Курдабын. Колорота булыгы тугунан курдуктакын дем болар. Анан мен курдабын. Сиктакты курдака кене борда айым боланын түргөнлүк борту болар болар. Onun rasttan uğrab. Oto paka jonno huyallar min te huybapın teven namran kurdamran uğrab. Rast paga yetti bete dağını. Bu tun rast bu bora tuh. Kadar poşvatıttım bulutu bora man moda var borolin. Olin rast. Bu derivne kata badran kudu bolaçı yiyor. Manna bolbata. Onu rast kudu. Onu kurdan teven 200 gün kurduk gün oto kurdamran uğrab. Ota uğrab ne olur ki iki anku bu sivim bolla. Ota ese hili sulatınlarım dir bulan nakın canı tüholu kankınar hanalakını. Bu koronara bu toğustadım hemen te görülüyorum. Bu yıl has bu köyüne kuma kalırım onu kutturamın ya bor kutturamın. Manna da kortupu kapısta ulakan ota sirim ulakan olakta. Ya toğumana kanar ana kadar kana bu toğudukta. Yünden yapına. Степан яхамактанабыт, сылайы өлгө мүнүйтыл, жияган үлага келлер, онна жекергеңер бары чүгей багарабыт. Сеп. Дария, көсетибитин халгыбыт, бу кортоп буyu каханыга, бу суяр төһөп тактыханыгыны хорокчоннор суян бараннар уралдар эбит. Эбетер хуймукка мехепто. Аты хуяр нада. Онна хорокчоннор эсе фракциялылар ди, семенной мелкой, он на еду крупные интонар, арарам баранхраниган аллара эмиэт. Бияка бу көрөчүлөр бит ыйталдар биһиги жаңыга кортоп буйбутун жаакколор да бүттебиттер онда каннык сорду хүбелиетигити коробкаларгалар да бүттебиттер оны каннык сорду сүбелиетигити бу коробкагалар токко каннык сорт элбах ахыбириет эйдиллер. Танжаганларга более ранние сорттары сүбелемете. Блекинлер сайынара тымны түргенник битер олейттен бутулонские ранние аланалар тоқтары. Хеп. Тон яшиккалар тодулара ден. Главное дирингера болон надо блекинлер яшиктара. Она то битте. Бу көрөчүлөр бит эсейталар бу кыгылыңна кортоп буйдар төһөлбактар эдилер. Өңнө кортоп буй сорда төһөлбак эдилер. Ой, элбак бу. Яка в основном үксе
сортар бит кылыйнактыр. Тон манган өннөгө таргата тааппыт тога жетер биле нелене кыгылордор олеттен кыгылы кай элбете хатыбыт. Коловур ханнык сорттар баллары аттаталатакка. Атталатакка Бежеский, Василек, Розара, Красная роза, Ирбитский, Люкс, Каменский, Антон Дельбах. Дария, бу сайын төхөлбөгө уну кутарнаданы хортопуйга элбөгө уйуну ылартугар. Антон bir квадратный метрага 200 биохон. То есть bir гага 200 биохон кубометр кутукканада. Полива хайын устата 200 болар. Бастыкы полив июнь ый бүтүйдө, оны бияка улахан кураннар тураллар. Онкине кортопуй хамай столоннарын бере биремете. Онна элбек уну кутукканада 2 полива болар, хебеккеленер биреметигер. Оны кине эме ахан били хите столоннардан аха таксар кеме болар. Оны 100 полив август ыйга ахагар кутар биреметигер. Ото бу өссө ыйталлар бу туха элбах болан калбыт баханан кайдак жүлүгөр төрөк көбүй кайдак заселенные почва дем болар ичинде гипсование оңорокторунда гипскиллерен коловур кайдак гипскиллерен гипс фосфогипс ден строительный рынокка инатыланачы onun киллерен баханаларга рыхактарынада ол ыгаллара күн орду күчүгей тоодетакка саас успейдан перерабатывать болмат. Дария бу кенники эги институт каннык саңа сордоң ордугутуй. Меги кенники алдан ден сорпутун гысыйларга ыпыппыт. Антон билген перспективный 2 гибрид такпыт. Олар бут Венека хага Москвага лабораторияга, оны полевой условияга рак, оны нематоды утары испытанияларын астылар этеңге. Антон быйыл кыһын гысыйларга анкеталарын толарын ыдактакпыт. Ото бу бир сорт оңголлан таксаргар касыл барары. Ухунду кылгасту тегыл барын hevi. Ухун 12 жыл. Ол жыл тухары кини хыйлан калбатагына же сорт болан таксар урожайы жей болганы. Антон бу көрәчилер бит ыйталлар. Бу каябыт ылжыбыт баһананы кайдак жөлүгөр төрөк көбүй. Тугунан эмтибиттилер. Проволочник дилер. Проволочниктан утары Булитвинцевтер мен жегергеттер проволочниктар дактар. Аны хөбеләбе бияла бушката турорынген кортопый олордан банкага. Ол банка хигер кортопый олордан баран, уран баран кемен кебеллер. Аны өдөрүнөн олла бушкаларын алалар чагынан проволочниктар келелер. Аны кынан растан проволочниктарын агаяттылар балар. Аны арасы бар даганы но олар эффективная хох. Али это хаме эффективная ловушка. Ото бу синегласка ден сорт бар до ден ыйталлар. Бияка синегласка хох. Атындойдуга барда. Ото бар урут эми хака херигер таргана хаҗибит сорт диче синегласка. Тон билген билбетим бияка институтка хох. Ото ол сорду тоголор дуап болулар. Токтоттугут. Ата канны гәрә тугунан хыйлан кабып болонсап, урожайы хөтелбите боло багар. Или ырыгы беренере боло. Бу мен 10 сыллакка кадәр бер уже синегласка хога дибияка. Ата Дария бу көрөчүлөр битигаранан этиякка сака сиргер самай өлгөм үйнүнү ыларга каннык сорду олорду окпутун себи. Хамычы сорттар аттатылыкка. Антон районна мыт сорттан уратты. Василек, Шугей, Универ Каменский, Адретта, Колобок, Ирбитский. Нахыннык сорт барыдай. Жаулар урожайдары үчгей. Элбек универлер. Дария бу көрөчүлөр бит эсейталлар. Бу картопуй бутун комойду бут онтон баахына бутун келер сылга элбек үйнүнү ылартуугар кайдак белемнехтак битейдилер. Тын элбек үйнү ылырын тугугар
сөппәк удобрение киллерінде перепревший, желательно перепревший навоз, онна минеральный удобрение азофосканы киллер яқтары надо. Қолыбыр азофоска туққа бар болары. Азофоска че арас мағынырға тыланар, че семена семя тылыр мағынырға тыланар. Эсейталар бу Якутяночка, онна северный ден сорттары хантанылыққа өйділдер. Якутянконы северный ечі бейі сорт бұд, бейттен кәлін сасылықтарын сөп. Қанна баргыды адрес кыт? Бейі сасайы институтқа қалан атылатчы бұд, біз тоже Марленскавда 3/1, әбәтер Покровскайға хранилищаттан тиен олықтарын сөп. Сыната удамыр болатчы же? Келеті бейоған. Келете бейін аққовай. Болатчы. Сәп, антон, бұ уяға олардар бұтығар бір қортосканы уғар ордукту, әбетер иккені үйеме өғаққа хөпту олардарға. Тақыра боллағана эккені, антон семенной боллағана желательно бірді, тақы кенлер біле площадтара, питательный площадтара. Кыра боллағана хатан үйнемектерін сөп. Ота хорохтор бу уплахан кортоп бою аңардан бараннар кайыллар же. Олордолор же оны төһөптөк диханыгыты. Ануглар доққа хөп, но кеңин көрөн караган көрөн быхтарынада. Хорох жан биле бар же холобор хортопой кеңе быжар. Манык быхан кебистактарына кини үйе түтөр карага ок болан калынса бу Тулунскайга бар бит. Разарага көрөк кара. Разарага агаяга бит үйе түтүгөр. Олеттен манык кийингинен маннык быхтарынада. Тен карактары тең бугаларын курдук. Кийинге ден олата бу хыджарда. Бу били тукуттан батваттан отуттан тутуга хыджыбыт сире. Болар. Онтан аңардан баран хорокчонор күллүллер эңинди ол төһөбүй. Күллү канада. Били ырыга берметинден күллүллер. Ырыгыбатын ден Бу кыл хортоп буйбут швей багайтык көстер Дария әйяка бу наукага эссе даганы үрдүк кирилеге кардылан ергер багарабыт эссе даганы бу биги сөбүлән сир хортоп буйбутун үйерет таргат онна эссе даганы саңаны ариен стивит күндү көрөчүлөр манан терген бери агас фирге үлетен сагалыр хасы хасырда көрсө кадери